yephunta bosuke weva ngadokotela babheje Eswatini nabo ngamathi awusu Facebook nyalo hamba lapha ku search bar utype dokotela babheje Eswatini ngendile ke nakho ngicela kakhulu ungifollowishe check ema reels check ema videos athi akuchazela ukuthi ngisebenza kanjani and ke isikhathi lesiningi mina ngisebenza ngema-goal nje ubona nje ngisebenza ngema-goal isikhathi esiningi and singena ku-weekend i-weekend ina more chances ukuthi sikhona kuphumelela yeah ngende weekend ibhethe ngende ngelinye ilanga libhethe mbama phela because ekubhejeni kuna win na lose and ekubhejeni kude na into abathi 100% guaranteed labaye abantu marketele ngabo la scammers. There is nothing like 100% guaranteed ekubhejeni kunemashoka ekubhejeni yeah kunemashoka nabe ilanga lokujabula ngesekushintshe lokho and naso ngiseshile ke ndaso na ufuna ukungishayela ungangishayela ku 76520752 ungangishayela ku 79720847 ungangwhatsappela ku 7668 ngokanzima sibongo ngumthozi Sirikama from Shiselweni kamfishane andakhubutha ingudla. Thank you.